Jeste vi čuli za našeg razrednika? Joj Bože, bila sam na sahranu. Šta mi niste javili? Slušajte, jedino što me bilo sramota, epitaf bio na grčkom, ja nisam znala pročitati. A dok je god te ga učili, ja ne mogu. Baš je bilo, strano me bilo. A što nas je tak malo? Što nas je malo tak? To je dobro pitanje. Pa prvo i osnovno dogodilo se to da je Marija i Teja i Lara su bile na skijanju na Vlašiću. Tako je stare. I Marija polomi kuk. Pa šta je tako na skijanje? I ništa, helikopterom s Vlašića rovna. To je para, vala penzija danas. Pa penzija dobra, vala. Da. Pa gle, preživle su. Pa to je najbolje. A znate gdje je Anabela? Gdje? Svjetski kup penzionera iz košarke. Kakve koljena ne otkazuju. Je volim briga. Ja znate šta mi Jana poslala neki dan? Nju Luka za Valentinov odveo u Berlin, al na motoru. Pa to su se mogli dobiti. Ma smrzli se. Smrzli. Pa je, znači garant operacija odmah sutra. Strašno. Pa gdje se ovi ostali naši mušketiri? A naš Mato, biskup novi. Neki dan se on meni javi, sreli se mi na ulici. Kaže on meni, babo, ali ja ti ne mogu doći na proslavu 50-u. Ona, pa zašto ne možeš doći? Kaže on meni, pa ne idu ti biskupi po birtijama. A dobar mu je dobar bio u mladosti, uvijek je podobno. Ovaj naš prošli biskup ovoga briga dječić. Hvala. Da. Onaj čerin i onaj drugi koji sjedi u... A nije! On
napravile. Ajmo ja, Ajmo! i rakiju. Kaj smo gore? Koga smo mlade bile. Može ova naša jedna pjesma. Ajmo za nas, da mi pomosi. Je moški. Ajde, polako, babo. Da prije sam mogla više piti. Jel da, i ja isto. Ovdje, baba, ovdje. Ajmo da spali. Ajmo male. Naše vrijeme je to brže bilo.